Ошалчы Paxtakor degenden kişine alısırak boluylu. Ertenki gele turgan mer kандай işleş gerek? Ne iş kılış gerek? Kantip şaharda önüktürüş gerek? Özümüzün talabımızı koyulu. Kaçan talap bolmay sayın mamleket aldığa çılbayt. Oşal üçün uşul jere turgan Kırgızstanlıktar, Oştuktar bardığız kандай olganda dagı talap kılışımız gerek. Bu arkada kebirki dostlar toполон кылып башка кылып атат. Эч кандай провокацияга алдыртпайлы. Эч кандай бирөөнүн сүйлөп аткан сөзүнө комментарий бербейли. Ал өзүнүн ою. Ар бир адамды сыйлайлы. Бул агам сүйлөп аткан болсо бул өзүнүн оюн сүйлөп атат. Бунун оюн да сыйлайлы, биздин оюбузду да сыйлайлы. Ошондуктан жалпы достор сиздерге айтарым, урматтуу агалар, тынчтыкты сактайлы. Бир нече минутадан кийин буйруса биз күтүп аткан адам да келип калат. Ошон үчүн баарыбыз биримдикте эч кандай тополон кылбастан бул жердеги жөн эле жүргөндөр баарыбыз ылдыйга түшүп ушул жактан күтүп алайлы. Өзүбүз тартипти сактап, маданияттуулугубузду көрсөтөлү. Рахмат чоң. Келгениңерге чоң рахмат. Мына биз дагы ушул Оштун тургунубуз, мына туулуп өскөнбүз, ушул 40 жылдан бери ушул жерде турабыз. Ар кандай провокацияларга алдырбаңыздар, бул жерде провокация деле болуп атат бир жагынан. Мен баарыңарга ушу айтарым да, эч кандай нерсеге провокацияларга алдырбагыла, бир жалган сөздөргө ишенбеңиздер. Кудай кааласа баары жакшы болот. Тынч, аман эсен, иши ушу азыр мейес акабыз келсе, тосуп алсак иншалла. Шаардын тургундарыбыз, шаардын жаштарыбыз, мына мен өзү Юго-Востокто чоңойгом. Бүгүнкү күндө мына Юго-Восток, Западный, ХБК бардыгы жаштар чогулуп келди мына. Жаман нерсеге алдырбайбыз. Биз акыйкат үчүн дайым акыйкат сүйлөйбүз. Кудайдан коркобуз эң негизи биринчи очередь. Алла разы болсун, бурадан. Ассаламу алейкум. Ушул мен бир нерсени айтып кетейин ушул бийликке ушул карапайым элдин уулдары келип иштесин, начальник, жетекчилик кызматкачы, байманаптарды жакын жолотпойлу, бизнесмендердичи. Булар элди ойлойт буларчы. Ушул карапайым элдин балдары иштесин, Россияда жүрөт канча кыйын балдарчы. Ошолор жетекчи болуп иштесин. Бизге кереги жок, бизнесмен, байдын балдары кереги жок. Дагы аксакалдар, неберелер менен кыздар менен жүрөт. Бул кандай бул? Бул мамлекет ойлойбу булар, Карапайым балдар иштеш керек булар. Иштейин деп бизди жакын жолотпойт ишкечи. Ишке вообще жакын жолотпойт. Элди ойлойт булар. Толка байыш керек, бул мамлекеттик кызмат, бул байышчылык келбеш керек бу жергечи. Элди ойлош керек бу жергечи. Кудай кааласа аз гана убакыттар калды. Ушундай лакыт кушат. Аз гана убакыт калды Кудай кааласа. 3 эле адам төлөп коет Кытайдын карызын. 3 эле адам төлөп коет. Иншалла. Азыр келгенде яман талапты тосулабыз иншалла. Өтө башкача тосулабыз. Депутаттардын бизге кереги жок. Кече пандемияда көрдүңөргө эмне болду? Силерге жардам бердиби? Силерге жардам берген жок, алар каникулга кетип калды. Кечеги шайлоодо чыгып жүргөн менин спортик агаларым, силер күчүңөрдү биздин бул жерде элге, илилерге көрсөтпөгүлөр. Күчүңөрдү азиялык, мировой деңгээлде көрсөткүлө силер. Биздин желекти ошол жакта желбеткиле. Бул жага келип, ондо жыймадан биригип, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды ойлогула силер. Биз мисалы 2 айдан бери кызмат кылып жүрөбүз, бирок билимибиз жетишпейби? Биз эч убакта бийликти талашпайбыз. Бийликке билимдүүлөр келсин. Мен атым Султан, Ош шаарынан болом. Бул жерде ушу кечеги Бишкектеги болгон окуядан кийин келип бул жерде элдин маанайын көрөйүн, билейин, элдердин ой санасы кандай деген ниетте келдим. Бирок баятан бери карап отурам, канчалаган жаш балдар, жаш кыздар сүйлөп атат. Мына ушул мезгилде ушу шаардык казияттан, же болбосо шаардык аксакалдык кеңештеринен келбеген аксакалдарга түшүнбөй деле калдым. Же болбосо мен өзүм жеке оюм боюнча нааразычылык деле болуп атат. Себеби ушу жаш балдарды курчулукка алдырып берип, эки элди кабыштырып бербес үчүн ошолор келип аксакалдык сөзүн айтып койсо жакшы болмок. Өзүңүздөр билгендей мына ошол бийлик тарапта бир аз ушундай өзгөрүүлөр болуп, анан
шаардык кеңешинин депутаттары бүгүн Талайбек Насырбековичти 45 депутаттын 31 катышып, 31 тең толук ошол каршы добуш беришип, мындайча айтканда ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Эми шаардын мэрине өзү мыйзам боюнча шаардык кеңештин депутаттары шайлайт, кетиргенге акысы бар. Биз алардын чечимин мындай мыйзамдуу деп эле кабыл алдык. Тазалап чыгарабыз, эч кимди киргизбейбиз. Эмнеге ушунчалык оңкурт болобуз? Биз ушунча күтүп, ушуларга биз бийликти берип коебуз. Арт тарапта. Келгенде кеттим. Туугандар, оюңуздар, мындай кылыңыздар. Бирин кыргыздар ушинтип бузуп атат. Провокаторлор арамызга келет. Сүйлөп дегенде ичип алып келбейсиздер берге. Bunaqa ko'rdingizlar. Artqa qayt. To'xtangizlar. Buni yerda aytib qo'ydi. Bu yerda biz tintishgani bilan Oq uyning ichine kirib ketdi. Ular o'zini saylab chiqishadi hozir. Buna men mer bo'ldim deb. Hech qachon ularga biz berdik emas. Ol yerga biz охранасından jo'nata qo'yamiz. Turib! Bermaymiz! Assalamu alaikum Tuğanlar, 7 yıl burun uşul yerde Melis akabız kresla dolaşmaya ketken. Eski yerde oldun, kreslaını berip ketken uşul yerde. Uşul yerde 30 bin adam Bişkek'e oram degende. El kalışmasın dep Melis akabız ketken. Eski yerde ha? Bugün Melis akabızday Sadır Capar'da akalarımız. Bugün şunda adamlar Kırgızistan'da biriktirmese on kurtlar kresla talaşadı. Tuğanlar, Arifça, Ermudun'un kısmatkarları Melisak'a gelgende kul çalıp çoğulaş bergili. Hazır kıtos, münacerde vardır çizsin. Çizsin münacer, tasılayın. Buna o yerde, ekimi kaçlık adam bu kayısıl eme. Boşal yerde tosun, boş dal, anday, masalık türde alar gelmeyin. Tosun, mümkün başka küçüklerdir. Paraylık yalanı. Buna gel, bunday olmaz. Tosun, yakında var tosun. Çoğunlarla tosun. Tosun, bucaka, egerde. Gelmezsin bu yerine. Yelisli Toskon'u bu yerdeki yetişen, egerde başka partiyan olsa usul yerden getiririz. Tossun, kime kaçsın? Bakan sen duruyorsun.
şahrının tinchiligi uchun. Oş şahrının tinchiligi uchun. Oş şahrının tozaligi uchun keldik. To'polon qulog'ila berdi. Hey! Assalomu alaykum. Hey, hoş halkı. Hey! Hey bana, oldu. Tutma. Hey, balдар. Hey, beklep gezer, belgalar. Sular gezer, taş kılar, taşıma bağlar. Bir deyimine çeşiriz bilirsin. Doğru mu? Eşlik akılar, birine topular kılıyor. Tinchlikning belgisi. Oqsuvat bo'lsin o'rtasida bardığız. Tinch bo'lsin o'rtamiz. Hech qanday bir partiya sarda emas bu. Nerede kim? Hey ballar! Hey adam! Раз, bir ek. Hey, hurmat diyelim. Hey, raz, bir ek. Hey, hurmat diyelim. Turturlar. Tamam ayrılayacağım kal, turturlar. Hey, hurmat diyelim. Bunlar değil bizi çıkarlar. Turturlar ki. Bir çocuğun ailesi. Bir çocuk. Evet. Öngök. Tema boyunca sileylik böyle kıtırıyordu. Üçüncü el ne için geldi? Herkes özün taraftaşı olduğuna dokşet beni oyunca. Biz Saylo'nun cihizliğine kapı olduğuna geldik. Biz Saylo'nun cihizliğine iti olmadı. Turamet olmadı geldik. Sizler sayısatlaştırmakla bunu. Hem yakarap durmalar. Aldır oğuttur. Kim gelse dağı verdi tutup söyleş onlattı. Zıldaştı başı gelecek. Hey, aylanlar. Enişteler bizimle kakağız. Düşönler bizimle dostum. Ben mermi. Ben cesaret vermem. Birlikten Sadır Japar kulu, Beris Muzafat kulu, gelgice şaharga ben mermi. Cesaret.
Ben aytып koyayım. Kriminal hiç kaçan birlikte basın almayın. Fakat ne erkelgece oçtu yaşlardan ben dinler. Hiç kimge vermeyiz. Bravo! Bravo! Banditlerin kirayacak. Dağın aytып koyayım. Ben toxtanızlar, provokatsiya oldurmalı. Toxtab turun. Toxtanızlar, uğuzlar, provokatsiya oldurun, uğuzlar. Ya toxtanızlar. El birlikte olaylar. Uğalı dostlar, biri sözünü kaldı. Değilik çok. Hazır benim ne olacak da ikiye böleceğim. Ben çakırdım. Büronuzdan gelinizde de kayda mikrofondan ayıttım. Geldi mi büronuzda? Gelgen çok. Yemin bulacak'a gelen bana kayda uğraşacak dedim. Tartıp vurup ancak diyorlar. Ben sizlerle işlemem. Bunlara bizlerle hiç kimimiz yok artımızda. El var, sizler varsınlar el. Kollarınızdan. Uşun teminizden kaçmağınızdan.
Tuğanlar. Toz barlığın toz. Tozla barlığın. Jigitler. Kolumda. Ak dil bayrağına balda provokatör aşılar. Yol atmadılar. Eldi, ekiге belmegile, eldi belmey, el belmey. Akçaga satı alıp gelmegile bir çaka. Toplanıp gelmegile, жалгыз gelgile söz beremiz. Mikrofon eldiki, жалгыз bileler gelgile söz silerdiki. Top gelmegile, top. Lenis kendisiyle azgına minutlar oldu. Kirgizmeyin onları. Lenis Mırza batımına jetip kaldı. Hoşan için bunlar maksatına jetmeydi. Lenis buna kelip kaldı, buna ke. Hoşan için Lenis'ti tokmakta olmaylı. Lenim tos olaylı. Buna üçüncü top. Bunlar el düşmanları, el buzarlar. Çakındatmalar, kirgizmeyiler. Kolay. Bir tuğlanlar. Kayradan kelbeyle sizler bir ahmakları aldanmalılar. Sizler eğilsinler. Sizler bir diptür oldular. Sizler bağırınız bir dip. Bir cakadan baş. Bir cenginden kol çıkaralım. El tutup biz. Buna piştikçe olup da biz tapşırıp aytdım o sıranış. Biz sinemiz. Daha çok işlerdi bütün at. Assalamu alaikum hurmatli tuğanlar. Bu yerde tinchlik miting o'tib atat. O'shal shu yerda yaxshi istagan odamlarni qo'llag'ular. Talay ordu bo'shatib berdi Sarboshi. Kimda norozi bo'lsa qo'l ko'tarmaylar o'g'illar. Kimda rozi bo'lsa bir qo'l chaqmoqlachi. Evet, Talaybek Sarbaş arızını yazıp ketdi.